Bidasubirwaho rero ibintu bitangiye gukomera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Rwanda, aho Amerika itangiye kuzana igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga bikaba bitangiye kwibaza ikibazo kigira kiti ese u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano kubera intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka rero kuri iyi nkuru dusesengure, tugaruke ku byavuzwe na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko gufatira u Rwanda ibihano ndetse n'ibindi bikomeye ku bijyanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bana natwe rero muri iyi nkuru ubundi nkugezeho aya makuru yose uko yakabaye, aho ngiye gusesengura ibintu bikomeye cyane ku bijyanye n'ibyo abantu benshi bakomeje kwibaza ku kuba u Rwanda rwaba rugiye gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nihuse cyane rero mu mpera z'umwaka wa 2025 reka bariho duhera. Isi yatunguwe n'intambwe ikomeye yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida wayo Donald Trump yakiriye Washington DC ba perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagasinya amasezerano y'amahoro agamije guhagarika intambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Aya masezerano yiswe amasezerano ya Washington yaragamije guhosha umwuka mubi wari umaze igihe kinini hagati ya Kigali na Kinshasa no guca burundu amakimbirane yo mu ntara za Kivu, cyane cyane ayerekeye umutwe wa AFC M23 ndetse na FDLR, aho M23 imaze imyaka irenga 4 irwana n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora hashize ibyumweru 6 gusa ayo masezerano asinywe, ibintu ntibyigeze bigenda neza nk'uko byari byitezwe, ahubwo umutekano wakomeje kuzamba, intambara irakomeza, maze bituma i Washington hatangira kugaragara umujinya no kutizera ko ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa. Kubijyanye n'amasezerano ya Washington, icyizere cyahindutse urujijo. Amasezerano yasinyiwe i Washington DC yashyizwe ahagaragara nk'igisubizo cya politike ku kibazo kimaze imyaka irenga 30 cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika yifuzaga kugaragaza ko ishoboye kongera kugira ijambo rikomeye mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo byari byemeye kongera kuganira no kugabanya ubushyamirane. Ariko kuva ayo masezerano yasinywa, intambara ntiyahagaze. Ingabo za Kongo zakomeje imirwano n'inyeshyamba za AFC M23 ndetse habaho n'ibikorwa bikomeye byatumye umujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo ufatwa by'igihe gito na M23 mbere yuko bayivamo. Ibi byarabaye ndetse biba ikimenyetso gikomeye cy'uko amasezerano atari gushyirwa mu bikorwa uko bikwiye, bituma i Washington hatangira kwibazwa uruhare rwa buri ruhande, by'umwihariko uru Rwanda. Kongere ya Amerika rero ikaba yarakaye cyane, igitutu kiriyongera nk'uko ibinyamakuru mpuzamahanga birimo Jeune Afrique na The African Report bibivuga. Abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika, Kongere, yaba abarepublikani n'abademokrate bakaba batangiye kugaragaza kutanyurwa nuko ibintu bihagaze. Abadepite benshi bavuga ko hakenewe kongera igitutu ku Rwanda, bashinja Kigali kudashyira imbaraga zihagije mu gushyigikira amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Bamwe basaba ko hakorwa isesengura ryimbitse ku ruhare rw'u Rwanda mu gukomeza intambara mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ku birego bivuga ko rufasha umutwe wa M23, ibyo u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi. Ibiganiro byatumye Kongere itangira gutekereza ku bihano bishobora gufatirwa u Rwanda, birimo ibihano ku bayobozi ku giti cyabo, kugabanya cyangwa guhagarika inkunga mpuzamahanga, gukaza amabwiriza agenga ubufatanye mu by'umutekano hagati ya Washington na Kigali. J.D. Vance yinjije mu kibazo amagambo akomeye ku Rwanda. Ikindi cyongereye igitutu nuko Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance yinjiye byimazeyo mu kibazo cya Kongo. Mu minsi ishize, Vance yeruye ashinja u Rwanda kwica amasezerano ya Washington, anaruburira ko rushobora gufatirwa ibihano bikomeye. Aya magambo yayavuze nyuma yuko umutwe wa AFC M23 wari umaze gufata umujyi wa Uvira. Ibintu Amerika yafashe nk'ikimenyetso simusiga cyuko hari uruhande tubahiriza ibyo rwiyemeje, nubwo M23 yaje kuva muri uwo mujyi. Icyizere cyari cyamaze kuvaho burundu, bituma rero ubuyobozi bwa Amerika butangira gutekereza ku ngamba zikomeye kurushaho.
u Rwanda umufatanyabikorwa w'ingenzi ariko ubu uri mu kato. Mu gihe cy'imyaka myinshi ishize u Rwanda rwafashwe na Amerika nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu karere k'ibiyaga bigari, ibyo twagiye tubigarukaho by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano, kurwanya iterabwoba no kubungabunga amahoro. Ngira ngo murabizi ko hari ibikorwa bitandukanye u Rwanda rufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye muri Afurika, yaba mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ibikoresho ndetse no mu bundi buryo bwinshi bugiye butandukanye, nk'uko Amerika ifatanya n'u Rwanda muri ubwo buryo. Ariko ubu Washington irimo gusubiramo uwo mubano, isaba ibisobanuro birambuye n'ibimenyetso bifatika by'uko u Rwanda rwiyemeje by'ukuri gushyigikira amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi si ubwa mbere Amerika yaba ifata ingamba nk'izi. Muri Gashyantare umwaka ushize Washington yafatiye ibihano General Retired James Kabarebe wahoze ari umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bya gisirikare, imushinja kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu u Rwanda rwamaganye rwivuye inyuma. Abantu benshi bakomeje kwibaza ikibazo kigira kiti ese igitutu cya Amerika kizazana amahoro? Abasesenguzi bavuga ko amasezerano ya Washington akiri ingenzi cyane ku nyungu za Amerika, by'umwihariko mu rwego rwo kwirinda ko uburasirazuba bwa Kongo bukomeza kuba isoko y'umutekano muke, ubuhunzi n'imitwe yitwaje intwaro. Ariko banemeza ko amagambo adahagije, bityo Amerika ikeneye kongera igitutu gifatika, byaba ari mu rwego rw'amafaranga, diplomasi cyangwa ibihano, kugira ngo impande zombi zubahirize ibyo ziyemeje. Ikibazo gikomeye kikibazwa n'ukumenya niba ibihano ku Rwanda byatuma amahoro yihuta cyangwa niba byarushaho gukaza umwuka mubi hagati ya Kigali na Washington, bigashyira mu kaga ubufatanye bwari busanzwe buhari. Mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane, igitutu cya Amerika ku Rwanda kiri mu cyerekezo gishya kandi gikomeye. Congress, White House na Vice President J.D. Vance bakaba bakomeje kugaragaza ko kwihangana byagabanutse kandi ko hakenewe ibisubizo bifatika kandi byihutirwa. Icyemezo Amerika izafata mu minsi iri imbere kizagira ingaruka zikomeye, atari ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo no ku mutekano w'akarere kose k'ibiyaga bigari, kubera uruhare u Rwanda rugira mu kugarura umutekano no mu bice bitandukanye. Ariko ubwo turavuga noneho muri akarere k'ibiyaga bigari gashobora kwadukamo intambara y'akarere, nk'uko abasesenguzi mu bya politiki bakomeje kugenda babigarukaho mu buryo butandukanye. Icyizere cy'amahoro kiracyahari, ariko birasaba ubushake bwa politiki, ukuri no kubahiriza amasezerano bitari amagambo gusa. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye n'iyi nkuru ijyanye na J.D. Vance, Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarakaye cyane ndetse na Kongere ya Amerika. Ese biraza kugenda bite? U Rwanda ruza gufatirwa ibihano? Turaza gukurikirana izi nkuru zose mu komeze mare natwe. Ni Pilot News TV, aho nkomeje kubagezaho amakuru menshi 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro. Ntiwibagirwe kandi subscribe.